jireenya bara baraa akka naaruuf maal gochuun qaba? የዘላለምን ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ? መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮን ከን ጃለተን ዋቀዮስ ጫችሴ ከንሲን ጃለት ከና ጉያ ጅማታ ቁልቁሌቲ አነ ጎፍታ ጊፍቲትን ቁልቁሌቲ ድበሮ ማርያም ከንታተን ነጋ ዋቀዮቲ ነጋን ሲንጋፈዳ ከም ጅርቱ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን እዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። አከባይ ለጭቡ ኬኛ ፊ አከደተር ባቃመ ኬኛት ዋቀዮ ጎፍታን ሶኑቲን ኤከሜኒ ፊ ኦሶን በሌሲን አርጅማ ፊ ዲፈመሳቲን ኡምሪ ኬኛ ረቲ ጉያ ከነኑፍ ደበሌ እዶ ቁልቁሌቲ ከነቲ ከወሊት ኑ ቀበቴ ዋቅኒ አቦቲ ኬኛ ጎፍተን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ በራ አንገ በራት ከኑፋቴ ፊ ከንከበጀሜ ኑፋተው አሜን። እንደ በደላችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይቆጥርብንና ሳያጠፋን ጌታችን አምላካችን በምሕረቱና በቸርነቱ ጠብቆ ባለችን ዕድሜ ላይ ይህችን ሰዓት ጨምሮልን በዚህ በተቀደሰች አውደ ምሕረት እንድንሰባሰብ ቃሉንም እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። እሰብራ ከነናምነ ቁልቁሌቲ አቲቴን የጊፍቲንቴን የድበሮ ማርያም ከንከበጀምቴፊ ከኑፋቴ ኑፋታቱ ኤርገሞኒ ቁልቁሎኒ ወሌ ገምቶኒ አቦቲ ናዶሊን አካታኬና ፊ ከበጀሳኒት ከኑፋተኒ ፊ ከንከበጀመን ኑፋታን እጋ ዋቀዮን ጆኖ ፌየሜ ንግዱት ተርገሜ ከኑበርሲፈቱ ከኑጎርፈቱ ተዬ ዳበዴ ሲንሞ ቴሰኒ ሰገሌ ዋቀዮ ወሊን በረና ዋቀዮ ጎፍታን ንግዱት ያርገሜ አከኑ በርሲፈቱ ፊ አከኑ ጎርፈቱ ፍዳፊ እየመሳ ኑፋተው። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እኔ ቆሜ እናንተ ደግሞ ተቀምጣችሁ እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን፣ እንዲመክረን፣ እንዲገስጸን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። ለጊዜው የትምህርታችን ርዕስ አድርገን የምንነሳው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን ለጥቂት ደቂቃ እንነጋገርበታለን። ኃይለ ቃሉም እንዲህ ይላል፣ የዘላለምን ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ? ጅሬኛ በረበራ አከናሉፍ ማልጎቹን ቀባ ከንጀሉን ወንጌላ ሉቃስ በቆና ኩዳን ለኮሳ ዲተሚሸን ከንጅሩ ፉዳኔ ወሊን በረና ከናፍ ደቂቃ ሙራሰ ኬሰቲ ከዲላሉ ታጀቹ ኤጋ አስረቲ ከዲላሉ ገባብስኔ ገራ ኢጆ ዱቢ በሮተ ኬኛቲ ዴሙናፊ namni tokko namni beekaa ofiin jedhu namni hayyuu ofiin jedhu tokko ogeessa seeraa kan ta'e tokko gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra deddeebi'ee wayita barsiisaa turetti seenaa hedduun dhaga'ee waan jiruuf akkasumas ogummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gurra isaa keessaa laphee isaa keessaas waan qabuuf namni kun gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatee mootummaa bara baraa yookaan jireenya bara baraa dhaaluudhaaf maal gochuun qabaa jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafateera jechuudha. Namni kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatee jireenya bara baraa argachuudhaaf maal gochuun qabaa jedhee gaafii kana yoo dhiyeessu dhuguma namni kun jireenya bara baraa barbaadeera laata? namni kun dhuguma qajeelummaadhaaf gara gooftaa keenyaatti dhufeedhaan namni kun dhuguma qulqullummaadhaaf gara gooftaa keenyatti dhufe
waa'een jireenya bara baraa isa dhibbisee namni kun dhuguma dhufeera? Kaayyoon isaa maalidha? Gaafii kana qabatee haa dhufu malee inni dugduuba isaatti wanti qabatee dhufe maalidha kan jedhuun wal qabsiifne jireenyi har'aaniif isin ittiin deddeebi'aa jirru immoo maal fakkaataa kan jedhu kan keessatti ilaallu ta'a jechuudha. Egaa namni kun gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti ennaa dhufu jireenya bara baraa dhaaluudhaaf maal gochuun qaba jedhee isa gaafateera. Kuni gaariidha. Nama qajeelummaadhaan dhufeef gaafiin akkanaa gaafii bareeda. Gaafii jireenya bara baraas nama dhaalchisuudha. Sana booda furmaata argata waan ta'eef. Sana booda jireenya bara baraa dhaaluudhaaf wantoota guutuudhaa malu sana hubatee wantoota sana guutee jireenya bara baraa dhaaluu ni danda'a waan ta'eef. Namni kun garuu kanaaf hin dhufne. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni keessoo nama kanaa beeku, inni dhufaatii isaa beeku, dursee osoo hin uumamin dursaayyuu kaayyoon isaa maal akka ta'e, ilaalchi isaa maal akka ta'e kan beeku gooftaan keenya garuu maal jedheeni seera irratti maal jedhamee barreeffameera. Seera irratti maal jedhamee barreeffameera jedhee gaafii kana eenyutti deebise? Gara nama ogeessa seeraa kanatti deebise jechuudha. Innaa kana namni kun seera irratti maa inni barreeffame? Waaqa kee gooftaa kee laphee golga ta'e jaaladhu, yaada golga ta'e yaadadhu, ilaalcha golga ta'e yaadadhu, laphee golga ta'e yaadadhu jedha. Qaama kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan jaaladhu jedha. Kana qofa miti, akkasumas hiriyaa kee akka ofii keetti jaaladhu jedha jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif deebisee jechuudha namni kun. Innaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinni fi galanni isaaf haa ta'uuti. Atis akkasuma raawwadhu, inni dubbatte kun dhuguma seera. Isa sirrii barreeffame sanas dubbatteerta. Atillee deebiti isa kana akkasumatti raawwadhu jedheen. Yeroo kana namni kun ejjetiin dhufaatii isaa kan ifa ba'e. እንግዲህ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ጊዜያችንን ለመጠቀም ያክል ቀጥታ ስንገባበት አንድ ሕግ አዋቂ በዚህ ዓለም ላይ ዓለማዊ ዕውቀት ያለው ዕውቀቱም ደግሞ በሰው ዘንድ ስለካ ከፍ ያለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ምንም ዋጋ የሌለው ሰው ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አንድ ጥያቄ ጠየቀው። ይህ ጥያቄን የዘላለም ሕይወትን ይወርስ ዘንድ ምን ላድርግ የሚል ጥያቄ ነበር። የዚህ ሰውዬ ጥያቄ መልካም ነበር። እውነት የዘላለም ሕይወትን ለመውረስ መጥቶ ቢሆን ጥሩ ነው። በቀና አመለካከት ወደ ጌታችን መጥቶ ይህንን ጥያቄ ቢጠይቅ እሰየው የሚያስብል ነው። በፍጹም ልቡ ጌታን አምነው የዚህን ዓለም ጣጣ ትቶ ከጌታ ጋር ለመሆን መጥቶ ቢሆን ይህ መልካም ጥያቄ ነበር። ነገር ግን የዚህ ሰውዬ አመጣጥ ሌላ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ በተመላለሰበት ዓመት ምን እንደሚሰራ፣ ምን አይነት ታምራትን እንደሚያደርግ፣ ትምህርቱስ ምን እንደሚመስል ያውቅ ስለነበር ይህ ሰውዬ ጌታችንን ለመፈተን ነበር ወደ ጌታችን ይህን ጥያቄ ይዞ የመጣው። ዛሬም አሉ አንዳንድ ሰዎች
ለድነት ሳይሆን ዘላለማዊ የሆነውን መንግስት ለመውረስ ሳይሆን ለመባረክ ለመቀደስ ሳይሆን ዝም ብለው ይህን ጥያቄ ጠይቄ ይህ ጥያቄ አልተመለሰልኝም ለማለት ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመላለሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ይህችን ጥያቄ ይዘው ይመጡና ይህች ጥያቄ ካልተመለሰች ይሄ ጥያቄ ስላልተመለሰልኝ እኔ ሃይማኖት ቀይሬያለሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አመጣጣቸው ግን ለድነት አይደለም። አመጣጣቸው ለፈውስ አይደለም። አመጣጣቸው ለጽድቅ አይደለም። አመጣጣቸው ለበረከት አይደለም። መጀመሪያውንም ሲመጡ ለክፋት ነው የመጡት። ተንኮልን ይዘው ነው የመጡት። ስለዚህ እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንቀርብ በንጹህ ልቦናችን መቅረብ አለብን። በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ሐሳባችን፣ በፍጹም ሰውነታችን መቅረብ መቻል አለብን። ያኔ ግራ የገባንን ጥያቄ እንቆቅልሽ የሆነብንን ጥያቄ እንኳን ብንጠይቅ ለዛ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ እናገኛለን። እኛም ደግሞ ዘላለማዊ የሆነውን ሕይወት እንወርሳለን። መምጣት ያለብን ይህንን ይዘን ነው። ይህ ሰው ግን ጌታችን ለመፈተን ነበር የመጣው። ታዲያ ጌታችንን በዚህ ጊዜ አንድ ጥያቄ ጠየቀው። እንግዲህ በሕግ ላይ የተጻፈው ምን ነበር? ምንድነው የተጻፈው? እሱን ንገረኝ አለው። ይህ ሰውዬም የተጻፈውን አንብቦ ነገረው። በሕግስ የተጻፈ ፈጣሪህን አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ሰውነትህ፣ በፍጹም ሐሳብህ፣ በሁለመናህም ውደደው፣ እንዲሁም ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ይላል ብሎ ነገረው። ጌታችንም ይህንን ሲሰማ እውነት ብለሃል፣ ትክክል ነው። ስለዚህ አንተም እንዲሁ አድርግ፣ የዘላለም ሕይወትን ታገኛለህ። የጠየቅከው ጥያቄ ይመለስልሃል። ይህንን ካከናወንከው፣ ይህንን በትክክል ከሰራኸው የዘላለም ሕይወት የማታገኝበት ምንም ነገር የለም። ታገኛለህ፣ ትወርሳለህ። ይህንን ግን ፈጽም አለው። ታዲያ ወገኖቼ እኔና እናንተ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጠዋት ማታ ስንመላለስ ነጠላ በመልበስ ብቻ ሳይሆን ውስጣችንም ልክ እንደ ነጠላችን ንጹህ ሆኖ ስንመጣ ነው ድነትን ማግኘት የምንችለው፣ የዘላለም ሕይወትንም መውረስ የምንችለው። ጌታችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም አካላችን፣ በፍጹም ሐሳባችን መውደድ መቻል አለብን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህ ብቻ በቂ አይደለም። እንዲሁም ባልንጀራችን እንደ ራሳችን አድርገን መውደድ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በእውነት የተጻፈውን ሕጉን ፈጽመናል። በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ሰውነታችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንወደዋለን። እሱ ያደረገልንን ውለታ ተግብረናል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ይህ ሰው ባልንጀራዬስ ማን ነው ብሎ ድጋሜ ሌላ ጥያቄ ጠየቀው። ማንን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። ባልንጀራዬስ ማን ነው? አስቡ እንግዲህ አመጣጡም ለክፋት ስለነበረ ያንን መልስ ጌታችን ሲመልስለት አሁንም ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያቀረበለት። በዚህ ጊዜ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌን እየመሰለለት ያስተምር ጀመረ። አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ወደ ኢያሪኮ በሚሄድበት ሰዓት
ሽፍቶች አገኙትና ደበደቡት፣ አቆሰሉት፣ ልብሱንም ገፈፉት። በሞትና በሕይወት መካከል ጥለውት ሄዱ። በዛ ቦታ ወድቆ ሳለ አንድ ካህን በዛ ሲመላለስ እንዲሁ ያንን ሰውዬ አይቶት አለፈ። ምንም ሳይለው ጎራ ብለው ምን እንደሆነ እንኳን ሳያቅ ሳይጠይቀው መንገዱን ይዞ አለፈው። ሁለተኛውም ደግሞ አንድ ሌዊ መጣ፣ እሱም እንዲሁ አይቶት አለፈ። ሶስተኛ ላይ ግን አንድ ሳምራዊ መጣ። ይህ ሳምራዊ አይቶ አላለፈውም። አይቶ ችላ ብሎ አልሄደም። ምን አገባኝ አላለም። አይመለከተኝም አላለም። ጎራ አለና ጠየቀው። ምን ሆነሃል? ምን ተጎዳ ብሎ ጠየቀው። ተመለከተው። ይህ ሰው ደሙ ፈሷል። በዚህ ጊዜ ደሙንም ጠረገለት። ዘይትና የወይራ ቅባትም አደረገለትና ቁስሉንም አሰረለት፣ አክሞለት አለ። ይህንን ችግረኛውን ይህንን የሚረዳውን ሰው ያጣውን አጋዥ ሆነለት፣ ረዳት ሆነለት። ከዛም አንስቶ በአህያው ላይ አድርጎ ወስዶ ወደ እንግዳ ማረፊያ ቤት አስቀመጠው። እዛም ደግሞ የእንግዳ ማረፊያ ቤት አስተናጋጁ ይህንን ሰው አስታምልን፣ ተንከባከብልኝ ብሎ 2 ዲናር ሰጥቶት ከዚህ በላይ የምታወጣ ከሆነ እኔ ተመልሼ በሚመጣበት ሰዓት ያወጣውን እጅግ አድርጌ እከፍልሃለሁ ብሎ ተደላል። እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ ለዚህ ሰው መልካም ባልንጀራ የሆነለት ማን ነው ብሎ ጠየቀው። እንደገና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁንና በዚህ ጊዜ እውነት ነው ወደ እሱ ጠጋ ብሎ እሱን ያየው፣ እሱን የተመለከተው፣ ቁስሉንም አይቶ ደሙንም የጠረገለት፣ በቁስሉ ላይም ዘይት አፈሰሰለትና ቁስሉንም አስሮ በአህያው ላይ አድርጎ ወደ እንግዳ ማረፊያ የወሰደው ይህ ሳምራዊ ነው አለ። አንተም እንዲሁ አድርግ አለው። ከዛ በኋላ ምን ይመልሳል ታዲያ? እንግዲህ ይህ ታሪኩ ምንድን ነው ወደምለው በኋላ እንመጣበታለን። ኤጋ ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምኒ ኩን ሂሪያን ኮ ኤኙዳ ጀዴ እና ለመፋ ዘጋፈቱት ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኬኛን ነመ ከነ በርሲሱ ጀልቀቤ ነምኒ ቶኮ ኢየሩሳሌም irraa ka'ee gara Iyaarikoo osoo imalu shiftoonni nama kana arganii nama kana dabadabanii ni madeessanii uffata sirraa fudhatanii du'aa fi jireenya gidduutti gatanii biraa deemanii. Namni kunis iddoo sanatti kufee osoo jiru lubni tokko achiin darbe. Lubni kunis nama kufeetoo miidhamee gargaarsa dhabeetoo ciisu kana nama du'aa fi jireenya gidduu jiru kana ilaalee bira darbe. Lammaffaas namni Leewii ta'e qomoonsaa Leewii kan ta'e tokko dhufe innis akkasuma ilaalee bira darbe. Sadaffaa irratti garuu namni Saamraawii jedhamu tokko dhufe. Inni harree isaa irraas bu'ee gara nama kanaatti male. Nama kanas ni ilaale. Rakkoon kee maalidha? Maal taate? Maal miidhamte? jechuudhaan nama kana gaafatee
dhiigasaa sirraa xaragee zayitas madaa isaati irratti dhangalaasee fi madaa isaa sana sidee fi harree isaati irra godhee iddoo keessummaan itti qubatu sana teechise. Achiinis ga'ee abbaa manaa keessummaa itti simatu sanaan nama kana naaf kunuunsi, nama kana naaf yaali jechuudhaan dinaara 2 nama sanatti kennee kanaa olitti baafta taanaan gatii dadhabbii keetii dachaa taasisee yennaan lammaffaa dhufutti ani siifan kaffalaa ittiin jedhe. Negaa namoota sadan kana keessaa hiriyaa gaarii kan ta'eef eenyudha jedhee eenyu gaafate? Nama beekaa seeraa kana gaafate jechuudha. Sagalee Waaqayyoo wajjin jirtu? Ameen. Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa jira. Innaa kana namni kunis dhugaadha. Nama kanaaf hiriyaa gaarii kan ta'e, nama kana itti godhee kan gargaare, nama kana du'aaf jireenya gidduutti isa kufe kana dawaa kan laateef gara jireenyaatti kan fide nama Saamraawii jedhamu kanaadha. Inni hiriyaa gaariidha ittiin jedhe. Innaa kanaatis kanuma raawwadhu ittiin jedhe. Yeroo kana maal deebise? Maaliif waan deebisuun qabu? Egaa icciitiin barnoota kana maali kan jedhu yoo ilaallu, inni Yerusaalem irraa ka'ee gara Iyaarikoo osoo deemu shiftootaan yookaan wanbadootaan dabadabamee du'aaf jireenya gidduutti gatame abbaa keenya Addaami. Abbaan keenya Addaam iddoo kabajaa gannata keessatti uumamee biyya lafaa kanarratti aangoon uumamtoota biyya lafaarra jiran akka bitusaaf laatame, inni garuu diina keenya kan ta'e daabiloosiin maal ta'ee jira? Dabadabameera. Gorsa daabiloos fudhachuudhaan rukutameera, madaa'eera, Waaqayyoon gargar ba'eera. Waaqayyoon gargar ba'uun du'aaf jireenya gidduutti kufuudha saba Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo irraa gargar ba'uu Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf abbaan keenya Addaam du'aaf jireenya gidduutti ennaa kufu, abboonni qulqullaa'oon hedduun isaanii turaniiru. Kufaatii Addaam ilaalaa turan, miidhama Addaam ilaalaa turan. Garuu Addaam iddoo kabajaa isaa isa duraa sanatti deebisuu hin dandeenye. Miidhama isaa sana dawaa laachuuf hin dandeenye. Ilaalaniituma bira darban. Maaliif? Humna isaaniitii ol waan ta'eef. Maaliif? Aangoo isaaniitii ol waan ta'eef. Isa deebisuudhaaf aangoo kan qabu Waaqayyo gooftaa keenya waan ta'eef isaan iddoo kabajaa isaa sanatti deebisuu hin dandeenye. Inni lammaffaan raajoonnis yeroo adda addaatti ka'aniiru. Waa'ee sagalee Waaqayyoo lallabaa turaniiru. Namoonni gara fayyinaatti akka dhufan, namoonni mootummaa Waaqayyoo kan bara baraa akka dhaalan raajiiwwan adda addaa dubbachaa turaniiru. Namoonni laphee gonka ta'een Waaqayyoon akka jaalatan, qaama isaanii gonka ta'een Waaqayyoon akka jaalatan raajii dubbachaa turaniiru, barsiisaas turaniiru. Garuu kanaa godhan malee Addaam fayyisuu hin dandeenye. Addaam iddoo kabajaa isaatti deebisuu hin dandeenye. Addaamiif dawaa kan ta'e arguuf hin dandeenye. Dawaa kan ta'eef garuu tokkicha ilma Waaqayyoo, ilma qulqulleettii haadha teenya giftii teenya dubaroo Maariyaam kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u.
innis iddoo kabajaa isaatitti Addaamin deebisuu danda'eera. Kanaaf saba Waaqayyoo namni kun dhufaatiin isaa gaarii ta'e garuu keessi isaa hammeenyaan waan guutameef mootummaa Waaqayyoo kan bara baraa dhaaluu hin dandeenye jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo immoo hangam akka ta'e barnoota kana keessatti argineerra, ilaalleerra. Kanaaf aniif isin immoo jaalalli Waaqayyoo hamma kana akka ta'e Waaqayyoon laphee gonga ta'een, qaama gonga ta'een, yaada gonga ta'een ni jaalanne yoo ta'e hiriyaa keenya jaalachuu qabna jechuudha. Hiriyaa keenya maal gochuu qabna? Jaalachuu qabna jechuudha. Hiriyoonni keenya baay'een isaanii karaa irratti kan kufan jiru. Nama kaasu kan naman. Uffata qaama isaanii irra buusan kan naman hedduun isaanii jiru. Uffata ta'uufii qabna nuti. Dhukkubbii isaaniitiif nuti dawaa ta'uufii qabna. Hirmaattota rakkoo isaanii sana taanee argamuu danda'uudha qabna. As wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irraa kaaftanii yoo dubbiftan yeroo mucaan namaa lammaffaa kabajaadhaan dhufu gaaffiiwwan dhalli namaa gaafatamu ja'a jiru. Isaan keessaa inni tokko dhukkubsadhee nan gaafannee kan jedhudha. Dhukkubsadhee maal nan goone nan gaafanne. Dhukkubsataa baay'eetu jira. Maallaqa qabaachuu baachuu dandeenya. Humna qabaachuu baachuu dandeenya karaa ittiin gargaaru. Garuu nama dhukkubsatu san bira geenye Waaqayyoon si haa fayyisu, Waaqayyoon si haa maaru, Waaqayyoon si wajjin haa ta'u yoo jenne kuni kennaa caaludha. Kan fayyisus, kan ajjeesus, kan kaasus eenyudha? Waaqayyoodha. Maallaqa hanga barbaanne yoo qabaanneeyyuu maallaqa sana kenninee nuti nama sana fayyisuu hin dandeenye yoo Waaqayyoon hin fayyisin. Doktorri hamma beekaa ta'e addunyaa kanarratti dhukkubsataa tokkoyyuu fayyisuu hin danda'u yoo Waaqayyoon keessa jiraate malee. Kanaaf Waaqayyoo si haa fayyisu yoo jenne inni kun kennaa caaludha waan ta'eef kana goonee argamuu danda'uudha qabna. Inni biraa beela'ee nan nyaachifne, dhoobadhee nan obaafne, daaree daara nan baafne, hidhamee nan gaafanne jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbiiwwan kana jaan nu gaafata jechuudha. Kanaaf kana eenyuuf goona yoo jenne hiriyaa keenyaaf goona. Hiriyaa har'a qaamaan nu bira jiru sana Waaqayyoon ni jaalanne yoo ta'e hiriyaa keenyaaf jaalala Waaqayyoo sana mul'isuu danda'uudha qabna. Hiriyaa keenya isa dhumatti deddeebi'u kana, isa nu gidduutti rakkatu kana ilaallee isa hin gargaarru taanaan akka of jaalannu sanatti isa jaalannee isa ofii keenyaaf akka nuuf ta'u barbaannu isaafis hin goonu taanaan Waaqayyoon isa arguu hin dandeenye. Akkamitti ni jaalanna jennee dubbachuu dandeenya saba Waaqayyoo. Kanaaf isa kana boodee yoo argamne mootummaa Waaqayyoo ni dhaalla. Jireenya bara baraa maal goona ni arganna jechuudha. Jireenya bara baraa ni arganna. Kanaaf hundumti keenyayyuu isa kana hundumaayyuu raawwannee mootummaa isaa akka dhaallu jireenya bara baraa akka argannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. እንግዲህ ይህ ሰው ይህ ጥያቄ ሲመለስለት የሚያደርገውን አጣ፣ ተበሳጨ ይላል። ምክንያቱም አመጣጡም ሌላ ስለሆነ እዚህ ላይ በዋናነት እኛ የምናየው ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ወደ ኢያሪኮ በሚጓዝበት ወቅት በሽፍቶች ተደብድቦ
በሞትና በሕይወት መካከል የተጣለው ሰው ማን ነው ስንል እሱ አባታችን አዳም ነው። አባታችን አዳም ውብ በሆነችው በገነት ውስጥ ስልጣን ተሰጥቶት እዚህ ላይ የተፈጠሩትን ፍጥረታት ሁሉ እንዲገዛ ስልጣን ተሰጥቶት ከእግዚአብሔር ስር ባለስልጣን ሆኖ ሳለ የጥንተ ጠላታችን የዲያብሎስን ምክር በመስማቱ ከክብሩ ዙፋን አምላክ ለመሆን ሽቶ የተወረወረውን የሳጥናኤልን ሐሳብ በመቀበሉ በዲያብሎስ ተደብድቦ በሞትና በሕይወት መካከል ተጥሏል። በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ጀምረን ስናነብ የክብሩ ልብስ እንኳን ተገፎት ራቁት ሆኖ እንደተሸሸገ እሱ ራሱ ከአንደበቱ ተናግሮ እናገኘዋለን። ታዲያ አባታችን አዳም በሞትና በሕይወት መካከል ወድቆ ሳለ በወቅቱ የነበሩ ብዙ አባቶች ነበሩ። ብዙ ቅዱሳን አባቶች፣ ብዙ ጻድቃን ነበሩ። እነዚህ አባቶች አባታችን አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ማንነቱ መመለስ አልቻሉም። የእግዚአብሔርን ቃል መስተላለፍ እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር እንጂ ሌሎች ነገሮች መፈጸም እንጂ አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ አልቻሉም። ምክንያቱም ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ። ከዛም ቀጥለው ሰማዕታት ብዙ ነበሩ፣ ነቢያትም ነበሩ፣ ብዙ ትንቢት የተናገሩ። የሰው ልጅ በፍጹም ልቡ፣ በፍጹም ሐሳቡ፣ በፍጹም ሰውነቱ ፈጣሪውን እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለበት፣ መውደድ እንዳለበት፣ የዘላለም ሕይወት መውረስ እንዳለበት ትንቢት የተናገሩ ያስተማሩ ብዙ ነቢያት ነበሩ። ግን እነሱም ማዳን አልቻሉም። አዳምን ወደ ቀደመ ማንነቱ ወደ ክብሩ መመለስ የሚችለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብርና ውዳሴ ለሱ ይሁን። ታዲያ ይህ ሳምራዊ የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዳምን ከሞት ወደ ሕይወት የመለሰው፣ አዳምን ከባርነት ወደ ነፃነት ያመጣው፣ ፍቅሩ እስከ ሞት ድረስ የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ሕይወቱን እስከ መሰዋት ድረስ ደርሷል፣ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም አለ። ሕይወቱን አሳልፎ ለባሪያውና ለልጁ ከመስጠት የበለጠ ምንም ነገር የለም። አንድ አባት ልጁን ይወደው ይሆናል። በሌሎች ነገሮች ምን ያክል እንደሚወድ ምን ያክል እንደሚያፈቅረው ሊገልጽ ይችላል። ግን ሕይወቱን ሊሰዋለት አይችልም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ይህንን ነው። ታዲያ እኛ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመላለስ አምላካችን በፍጹም ልባችን የምንወድ ከሆነ በፍጹም ሰውነታችን የምንወድ ከሆነ ከጎናችን ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን መውደድ መቻል አለብን። ባልንጀሮቻችንን መውደድ መቻል አለብን። ዛሬ ብዙዎች በየመንገዱ ወድቀው የሚበሉት አጥተው የሚጠጡት አጥተው
የሚለብሱትን አጥተው ብርድና ፀሐይ የሚፈራረቅባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች ልንደርስላቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎችን ቁስላቸውን ልንጠግንላቸው ይገባል። የተራቡትን ማብላት አለብን። የተጠሙትን ማጠጣት አለብን። የታረሱትን ደግሞ ማልበስ መቻል አለብን። ብዙ ሰዎች ተጨንቀው በየአካባቢያችን አሉ። ለነዚህ ልንደርስላቸው ይገባል። ይሄንን ካደረግን በእውነተኛ እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን እንወዳለን ማለት ነው። ይሄ ነው መልካም ባልንጀራ ማን ነው ብሎ ጌታችን ይህንን ሕግ አዋቂ ሰውን ያስተማረ። ይህንን ካደረግን እኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በክብሩ ወደዚች ዓለም ለፍርድ በሚመጣበት ሰዓት የዘላለም ሕይወትን እንወርሳለን። እነዚህ 6 ቃላቶችን ከፈጸምን መንግሥተ ሰማያትን እንወርሳለን፣ የዘላለም ሕይወትንም እናገኛለን ማለት ነው። በመጽሐፈ ማቴዎስ በዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 35 ጀምራችሁ አንብቡት። እናንተ የአባቴ ብሩካን ታምሜ ጠይቃችሁኛል፣ ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያትን ያወርሰናል። በዚህም ጊዜ ጻድቃኖች መቼ ታመምክ፣ መቼ ተራብክ፣ መቼ ተጠማክ፣ መቼ ታሰርክ፣ መቼ እንግዳ ሆነ መጥተህ እኛ አሳደርን ብለው ይጠይቁታል። በዚህም ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዛ ለተናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለኔ አድርጋችሁልኛል። ስለዚህ እነሱን ከረዳችሁ ለነሱ ካደረጋችሁ ለኔ አድርጋችኋል። ስለዚህ የዘላለም ሕይወትን ውረሱ ይላችኋል ይላል። ታዲያ እኔና እናንተ ይሄንን እያደረግን ይሆን? ይሄንን ወደ ራሳችን ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄንን አድርገን የዘላለም ሕይወት ልንወርስ ይገባናል። በፍጹም ልባችን እግዚአብሔርን የምንወድ ከሆነ በእውነት ይህንን ተግብረን ባልንጀሮቻችንን እርስ በርሳችን መዋደድ መቻል አለብን። እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተን እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ያለው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ይነግረናል። እውነት ነው። እግዚአብሔር እስከ ሞት ድረስ ወዶናል። እስከ ሞት ድረስ ወዶ ሕይወቱን ሰጥቶን እኛ ደግሞ ለዘላለም እንድኖር አድርጎናል። እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል ማለት ነው። በማይረቡ ነገሮች መከፋፈል፣ መጣላት የለብንም። ይህንን ልናደርግ ይገባናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ እኔ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍለዋለሁ አለ። ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍለዋለሁ። መልካም ያደረገ ሰው በመልካምነቱ በቀኙ ይቆማል። ክፉ ያደረገ ሰውም ደግሞ እንደ ሥራው በግራው ይቆማል። በቀኙ የቆሙት እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑና ይቺ ዓለም ሳትፈጠር በፊት የተዘጋጀችውን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ ይላችኋል። በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ እናንተ እርጉማን ከኔ እራቁ፣ ለዘላለም የምትቃጠሉባት ወደ ገሃነም ሂዱ ይላቸዋል። ያኔ እንግዲህ እያንዳንዳችን ዛሬ የሰራነውን
የሥራችንን ዋጋ እናገኛለን። ዛሬ ካልሰራን ያኔ ማልቀስ ያኔ መጮህ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመላለስ በንጹህ ልቦና ተመላልሰን እርስ በርሳችን ተዋደን እርስ በርሳችን ተከባብረን አንዳችን ለአንዳችን ተዛዝነን መልካሙን ሥራ ሰርተን ክቡር ሥጋውን ቅዱስ ደሙን ተቀብለን መታተም መቻል አለብን ማለት ነው። እጋ ኑቲ ሀረ ብየ ለፋ ከናትረ እናድዴ ብኑ ዋንጋሪ ሆጀኔ ጅረ yoo ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa innaa murteedhaaf dhufutti ani saffisaan nan dhufaa tokkoon keessaniif akka hojii keessanitti isiniifan kaffaladhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti akkuma dubbate hojii gaarii hojjenneerra yoo ta'e mirga isaa dhaabanna. Hojii badaa hojjenneerra yoo ta'e garuu hojii seexanaa hojjenneerra taanaan bitaa dhaabanna. Yeroo sana warroota gara mirgaa dhaabbataniin isin eebbifamtoota ijoollee abbaa kootii addunyaan kun osoo hin uumamin dura ishee qophoofte mootummaa koo dhaalaa ittiin jedha. warroota gara bitaatiin jiran garuu isin abaaramtoota ijoollee daabiloos kan taatan narraatii fagaadhaa. Iddoo abiddi bara baraa itti boba'utti seenaa gahannamitti seenaa ittiin jedhan. Kanaaf saba Waaqayyoo har'a waan gaarii yoo hin hojjetin har'a walii keenya jaalannee sababoota hin taaneen wal qoqqoonnee wal buufnee deddeebina yoo ta'e gatii hin qabnu. Waaqayyo illee jaalachaa hin jirru jechuudha. Waaqayyo jaalachuun keenya kan ittiin ibsamu hiriyaa keenya yoo jaalanne qofaadha waan ta'eef. Jaalalli immoo xumura waa hundumaati. Jaalalli xumura seera hundumaati. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti barreeffameera. ፍቅር የሕግ ሁሉ ፍጻሜ ናት ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉ ፍቅር የሁሉ ሕግ ፍጻሜ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ሁሉ ነገር ቢኖረኝ ይህን ዓለም መግዛት ብችል በመላእክት እንኳን ልሳን ብናገር ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ያለው ለዚህ እኮ ነው። ፍቅር ከሌለኝ ምንድን ነኝ? ከንቱ ነኝ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አኒ አዱኛ ከነ ቢቱ ይወንደንደ አዱኛ ከነ ቡልቹ ይወንደንደ ቀበኛ አዱኛ ከነ ቡልቹ ይወንቀባል አፋን እርገሞታቲን ቆቃ ሀራ ዱበቹ ይወንደንደ ጃለለ ይንቀቡታናን ገቲ ማላፍ ቀባይለ ሰባ Waaqayyo dhugaadha. Jaalala hin qabnu taanaan gatii nuuf hin qabu. Waa hundumaayyuu qabaachuu jaalala hin qabnu taanaan as deddeebi'uun keenya gatii nuuf hin qabu. Kanaafuu jaalala qabaachuu qabna. Jaalalli xumura seera hundaati kan jedhameefis kanaaf waan ta'eef. Kanaaf saba Waaqayyoo hundumti keenyayyuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Jireenya bara baraa argachuudha. Jireenya bara baraa argachuudhaaf immoo hiriyaa keenya akka ofii keenyaatti jaalachuu danda'uu qabna jechuudha. Akka ofii keenyaatti jaalannee argamneerra yoo ta'e Waaqayyoonis jaalanneerra. Waaqayyoon jaalachuu keenyas kan mul'atu hiriyaa keenya jaalachuudhaan waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo gooftaan hiriyaa keenya akka ofii keenyaatti jaalannee jireenya bara baraa akka dhaallu laphee qulqulluu nuuf haa kennu. Jireenya bara baraa akka dhaaluuf maal gochuun qaba? Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti kan jiru sababa godhachuudhaan Waaqayyo gooftaan keenya nu gidduutti argamee
nubarsiifateera nu gorfateera waaqni abbootii keenyaa kun ulfaatee fi kan galateeffame dhufaa ta'u የዘላለም ሕይወትን ይወርስ ዘንድ ምን ላድርግ? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ አስተምሮናል፣ መክሮናል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁንልን። አትለይምና እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተመሰገነችና የተከበረች ትሁንልን። የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃና ረድኤት አይለየን። ይቆየን። jireenya bara baraa argachuuf maal gochuun qabu? Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irra jiruun kan nu barsiifatan barsiisaa keenya irra oolee bulee